السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. Il a mangé tout le dessert. Il a mangé tout le dessert. Il a mangé tout le dessert. هغې ټول خواږه وخوړله. Il a هغې mangé. Il a mangé هغې وخوړله. tout معنا ټول. le dessert یعنی خواږه، یعنی ډوډۍ نه وروسته یو څه خواږه چې خوړل کیږي هغې ته لپاره le dessert وایي. Il travaille tout le temps. Il travaille tout le temps. Il travaille tout le temps. هغه هر وخت کار کوي. Il travaille هغه کار کوي. tout le temps هر وخت. Tout le monde l'aime parce qu'il est gentil. Tout le monde l'aime parce qu'il est gentil. Tout le monde l'aime parce qu'il est gentil. ټول خلک هغه خوښوي ځکه چې هغه مهربان دی. tout le monde ټول خلک. l'aime هغه خوښوي. parce qu'il ځکه چې هغه gentil یعنی مهربان دی. est gentil هغه مهربان دی. Il a visité tout le pays. Il a visité tout le pays. Il a visité tout le pays. هغې ټول هیواد څخه لیدنه وکړه. Il a visité هغې لیدنه وکړه. tout le pays یعنی ټول هیواد څخه. Il s'est absenté tous les matins. Il s'est absenté tous les matins. Il s'est absenté tous les matins. هغه هر سهار غیر حاضر وي. Il s'est absenté هغه غیر حاضر وي. tous les matins هر سهار. Tous ces garçons sont bien habillés. Tous ces garçons sont bien habillés. Tous ces garçons sont bien habillés. د ټولو هلکانو ښه جامې اچولې دي. tous ces garçons ټول دې هلکانو. tout معنا ټول. ces garçons یعنی دې هلکانو. sont bien habillés یعنی ښه لباس یې اچولی دی. tous les week-ends nous nous reposons. tous les week-ends nous nous reposons. tous les week-ends nous nous reposons. هر ویکند مونږ استراحت کوو. tous les week-ends هر ویکند. nous nous reposons مونږ استراحت کوو. j'ai voté pour lui. j'ai voté pour lui. j'ai voté pour lui. ما هغې ته رایه ورکړله. j'ai voté یعنی ما رایه ورکړله. pour lui هغې ته. pour معنا لپاره. lui هغه. tous les oiseaux ne savent pas chanter. tous les oiseaux ne savent pas chanter. tous les oiseaux ne savent pas chanter. ټول مرغان سندره نشي ویلی یا ټول مرغان په سندره ویلو نه پوهیږي.
tous les oiseaux ټول مرغان ne savent pas یعنی نه پوهیږي chanter یعنی په سندره ویلو chanter وای سندره ویلو ته tous les élèves sont partis en excursion tous les élèves sont partis en excursion tous les élèves sont partis en excursion ټول شاګردان په سفر تللی دي tous les élèves ټول زده کوونکي sont partis تللی دي en excursion یعنی په سفر یعنی چکر لپاره ویډیو لایک او خپل ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی هم یو څه ترېنه زده کړي او همداسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او زنګ په علامه باندې کلیک کړئ چې هر کله مونږ یو نوی درس شیر کړو نو تاسو لپاره یو نوټیفیکیشن یا خبرداری درشي او ویډیو ووینئ تر راتلونکي ویډیو پورې خدای مو سپارم ښه وخت ولرئ